thil tu te masa in kalolom le vek chowa tu chuma chuan mani dewa sai khama kona class 10 zirlai me chano pang misual tu ti hriat lawin an inalu khunga chemte avi kha hei aron soi thar le a hei hi achan chin thar mizoram diu sina aron update hi kan share ho le don ani engpon se he student hi akhongoi thak em maya begin he tun laya class 10 board exam nei me kania hateng lai kara hi tingan tong hi awan duwa in kan khongoi in kan leina tak zetani poni se mizoram diu sin achan chin thar aron update hi kan share ho le phot don ani hetan post ang he kan share thap photanga mas ni ruksang ni somni pali sai khama kona post som exam lai zirlai chemte a vitu chu man alani lawa zirlai hian exam achun zom theilo mars ni thum sang ni somni pali zandari rik ma deu khan sai khama kon ai zola ruk tum ni nge ya hriatin post som exam mek zirlai kum som paruk mi chu an chen na ina avita zirlai hi achung ten a exam lai ani awangin anin khom sana in hnuai lama a om lain in chung lama thoma hria ahan chau chu anin rok tum mai tuam mu in ruk tum hian alo vita ni misual hi atlan bo mala hliam tuar zirlai hi civil hospital ai zola hruaini in admit ngal ania nimin khan damdoi in achuasan bok he thil thleng chung changa hian police ten thu boen ziak luta he thu ziala thleng hian poi khoi tu hi man alani lawani aron tia he thil hi hemi a hliam tuar a to sual tok tu ber kan zirlai kong thak em mai le lam zo tak chon awa nei kan ti do nge ni mi hla in ka dil lo jok mal som dalel pan min pe ni an lo ti hi he kan student tu om tak ne na hian a thleng ti khlein ka hria a chan chu hemi an to sual to misual in chemte avi a hi chon kan khong in kan leinat em ani amaro chu hetiang ang thil rap thak atok chunga anun na pathian in a hum hi chulai tak chu aro puya hemi an to sual to chung changa hian le lam zo tak chon pathian hin an lom thu soi hi an ba lein ka hria ni chuan hemi thil thleng atang hian kan ti du chu tun la ya hei thingtlang atang ten zirlai no pang tak te high school kal lai te khatiang chi te po khopuya zirna tha ema khopuya lut roi hin tamani nu le pa po tel lem lawa zirlai no pang kum som pare ti wel an mani in lu ata hin tamani chu kang hau tan khan tun thil thlenga point film khurna na man hi poimo hlein ka hria tuna he tun laya nam dang te hei vai te hi chu aizola hian an tam sa renga tiang ni lem lo te po kan state chen om ami kan tiang chi te an mani om na mun an buai wanga khopui aizo khopui ron pan ro yang te an tam hle me ni khang te ami chitin chitang hi aizola hian kan om nuk to a hi wang hian tuna kan so yang chi thingtlang atanga nga zirna thazok bei sei wanga in ron luate khang ang zirlai fel le lano pang tak te kha hemi chung changa po hian tun thil thleng atang hian nu le patam tak hian a thar taka ngai event hin poimo ani chuting ani lo chuan tuna kan zirlai du om tak sai khama ko na mi hi pathian zara nun na hial ten chan lawa hayalom om hle mai ani amaro chu heng aya rap thak te po hi thil thleng thei reng ani ni chuta chuan heng kan mi zo u naw te nge po tun la ya hei ruang chhar ti te hengi om le nuk zelani tu thin thong tak te aron rile nol zela tun lai khowela chuan chuting ani wang chuan he kan video lo thlir tu te abekin thingtlang atanga aizola mani fa te zirna thazok bei sei wanga da nu le pa te khan film khurnan mo film khur zual phanan lo mang thram ulati hakaron ngen mol chawani chuting ani lo chuan kan zirlai mahun eng tak an lun pol la mang tam lo te khatiang ang chi la in zir zel tur ramtan po mi tangkai tak an ni thei do ne kan ti tur thiam tak te kha tiang to sual hi tok thut thei kha an ni reng ani chuwang chuan film khurna hi thla thlam lawa nu le pa te pon khopuya kan fa te kan dani pon tam theiang ber shila film khur tura kan shil thriat rang hi apoi mo hle ni ti chon he ni chena news ina ron talan ang khan kan zirlai kan naw fel tak po he ten hospital atangin an chuak thaya he kan lom pui tak zeta azirna po tlong taka chun zom zel turin du sang na sang ber kan hlan mol ani